Mizoram COVID-19 shivai kan tlak niam chho mek lain punlam kan pan chho le dewa voin July ni som hian shivai Mizoram mu chua to zongjong hi zanhi somni le paruk ania dam chuak za somli pathum anom towa thi pui kan la om lowa mizote kan van nei hle mai ti chuan tuna shivai mek za chu somriat le pathum anni nimin lama sample test voina chuaka mi somni pathum positive thar kan neya hengzinga mi somni pani te hi NDRF lungver stationa omle Assam Rifle zo khosang om mi te ania abak mi pakhat hi Aizawl mi West Bengal atranga lo ho ani shivei kan nei te andam chuak zungzunga hei hi kan thlamuan pha lutukang ti a hlom viawani shivei kan nei te dam chuak te kha kumno pang thalai taksa chak thatak tak deuwek ania social network lama HIV ipon a hlom lo ti angthom a return mek a hlom ti hi hriat atha kumsomnga chin chunglam shivei kan nga vai chuan kan rin ain a hlom ti kan thra chawang hei chau hi anilawa in enkolna senso asan je hi rebokila tin shivei kan pun ve hluai mai chuan doctor anin dailo ngal thuayang kan facilities in azolo thuai bokanga chu wangin midang an film khurlo pon nangchu film khurtla tangche India rama poi khoi tu ngaljat mai ama mantura kal police force te lo ambusa pariat lai thattu Vikas Dubai chu Nimin Khan man anita a chanchin hi Mizo YouTube channel dangten antarlan thina wangin karonda telngai lawa ma se man ani male man ani nuwa thil thleng hian rilru akabriawa chu wangin man ani danle man ani nuwa thil thlen dan te hi karon tar langdon ani Vikas Dubai laka hian sarkar mi enroll anom nual hi thil chui ti boi thlak tu pakhat ania he smuggler man tuma police vakal te kha ankal don ti alo hreloka ami te silai nen lo chan tirin ama hi atlan bodaya police force ten amun anwathlen chuan thron thuta man tumtu police te kha barakhain anom ta jok in chong chung mun rang atanga ronka pin police force pariat lai an kaplum ani sarkarin Vikas Dubai omna khilra thaitu apiang hena poisa chen noi nga pek ani tur thu an puang chung khan alotei hoi kual na sakhop maya siflia akala big bona tur zonga tom im tlat om tak ani lain sifli atang hian auraya a te akal le a luman tam tak nei chungin him taka wakvel rang hi amak na lai chu ani auraya atang hian badalpur lam apan le a tombo chuang lovin Delhi lama alo juk thleng tha badarpura hian kirlein hotela te riakin nuam alo chen vei ham mai na hotel nge hi police ten report andon bozuin anlu chila mase maktak main alo put bole mandai ani achan chin an hriat le chuan Haryana lama alo le dai towa hotel kota lai chu CCTV in alo la fu hlawa police ten report andong zui ngala he athlenna hotel hi rang takin dapngal ania alo le to lo India Armed Force Police te lo chamna phena hian sarkar mi enroll anom ngei ni in alang police constable le officer mai chu anni arin omlo Delhi alet lea kota a him takin athleng lea hun engemaw chen awm nuwa Madhya Pradesh lama akal lea Jaisinghpura a Ujjain a Hindu ho pathian biak in Mahakaleshwar temple pathian bia in akala heta hian Madhya Pradesh police ten mitam hutu te ne na tanga report andon bozuin anman thei ta chau ani Vikas Dubai hi police ten nasataka anzon laile luman tam tak nei chungin India ram state ranga Central India vela te alozin kual vel chiam mai ani Madhya Pradesh police te hian aomna state Uttar Pradesh police kuta anhlan main thu anzot fia ve phot don ani ti Nimin Khan an puanga zankhat ankol nuwa tukin July ni som Jinkara Uttar Pradesh thunei tu te kuta hlanturin police ten an phur chuaka police report a chuan kar pathum mangin UP lam panpui ania konga antlan lain kar zinga pakhat chu konga ache suala chu tianga an buailai chuan police pakhat pistol chu puin silai amet poka police te hian anma ni inven nan an kap lumta ni in an soi
Mase India National News Agency te chuan mak anti thu antar langa NDTV in zona an nei te police lamin an la chan lo thu voin khan an ron tar lang NDTV in zona an nei te hi poimo tak ani zona pakhatna chuan Toll Plaza tukin jing darlia video thalak atangin car danga achuang daya car accident hi Vikas Dubai chuan na ani lawa engtin nge hetianga buaina hi achua thei ti hi ania car dangdai achuang Vikas Dubai heti laya alo chachuak thei hi mak anti deu ani tin engwangin nge misual phurtu police te zuya kal media lamta chu he thil thenna mun atanga kilometer ni ahla dintir anni antibok heipo hi police lamten anla chang lo nin NDTV chuan antar langa tin eyewitness mita mutu an ombok nin an soiboka mita lo mutu te chuan silai puak ri chu an hriat thu an soya mase thil thlen hun lai hian car accident awm lo ti an soiboka police ten kalbo turin an lo ti jok thu an soi ani NDTV hian an zona dangle pakhata chuan police te hian engwangin nge hetiang ni hlawm criminal case somruklai nei le murder case a charge mek hi handcuff lovin an phur chua ti hi ani boka heiba ka hian barrier police te nena an indai dan na bang emo thir emo om lovin engwangin nge an phur ti te ani bok accident thlenna nia an soya hian field pan na kong peng om boka Vikas Dubai tan police te tlan chiat san nana munrem chang berlai ani bok antia heng te hi soifia turin police lam te hi NDTV chuan an phut ani NDTV hian an tarlan dan le an zona nei te atang hian Vikas Dubai thi na hi ruam man lok sa vek le kara accident po hi Vikas Dubai an tha nuwa accident anga an siam chop niin an ngai deu ang viau ani nirukzet anzon to case somruklai nei kanpur police paruklai ka hlum anni na amo phurtu hi mitang an phurna pangai barrier oma phurlovin indai danna ommi alova police te hian an phura chumai anilawa handcuff an buntir lobok tin accident thenna mita mutu ten silai puak ri an ria anvakala mase police ten kalbo turin an lo tingala heti la hian car accident engma an mulo tin accident thlenna mun hi Vikas Dubai tan hian tlan chuana na mun rem chang lai taka ani bok ti chuan aphurtu police te hian athi na tur thang an kam ang tahle ani an bei se ang ngein kongsira andinga chuti lai chu rem changa lain police te chu tlan bosan atuma an kap lumta niangai an tam hle ani the Hindu chuan party krang krang throi tu ten mak anti thu an soite antar langa lem channa ani anti hlom party throi tu te ngai dan hi chu politics lama ngai a olviawa former DGP Kerala NC Astana chuan Vikas Dubai hi an thatamo hei hi tak tak aniem thon thu a thlak tak ani hi atia police te silai chu puin atlan chia inti hi avamak ve car overturn athleng bok he thon thu oi omlo hi khovel hian engtika ma aoi ngai lowang rang takin engkim atop tavek ani hi ati the Hindu hian he in thana chungchang antarlan zongjonga hian alem mai ruaman lok anga chanchop ani ringte thu soideu dir antar lang bok ani engwangin nge hetiang hi athlen anduang Vikas Dubai hian sarkar chunga tranpui tu anei ti chiang takin police ten an ring to a tin nem he na po an neya police then khat man le ban ani to bok Dubai hi Uttar Pradesh athlen vele kota inlan zui ngalwat tura ti ania chu chu athlen hlau sarkar chunga anla tamti achiangin ahriat ani thil hi tluang takin kalse chuan police lamin ando panga kota ain puang don ania sarkar chunga a ai na pha pui ho ta chu police in an thur ngau ngau to maidon ani chu thil athlen lo nan chuan ama tha mai kha thil ti ngai masaber chu ania Priyanka Gandhi chuan he dan bo chiat na crime hi tu in nge veng hima chui zui tur omlo tura dang chat tu hi tunge ni adan bo chiat po ven him ani tabok ti in asoi
Priyanka hian Vikas Dubeya nupuile afapa police kuta ommek hi chu ven him ani theinan Supreme Court in an case lato se adu thu asoibok. National News Agency Tren Khat chuan he case Supreme Court in alak chunjom to anrin thu ansoya India rama misual luman nga takmai chu athurwal puite chui chua theilovin ka hlum anita ti ero thil chiang ania engwang nge he thil thleng phena hian thuruk enge om ti ero chuizui le fe angai don ta ani anu puile afapa man ani to boka an hnen atang hian thu in thup hriat chua thei ani beisai ani